Te parlok Baroh ngilai ap kemelinti ban yo iya ki MDC ki batmai ki jongi. Te parlok ali mentah kan video tu ngnyapet ki MDC ki Bajop na man la ki konstituensi. Bat ngnyapet ru ka parti ayu ke Bajop bon tam ki seat bat kat no seat Baroh ki parti ki yayo. Te parlok abangi pai neng kong shwa na ka KHADC ki nong job ki long kum ni harum. Naka first jirang konstituensi udah sustenance soto naka seng NPP, naka second nongpo konstituensi kong Brona Khadc naka seng NPP, naka third Mauhati konstituensi udah bakin joklang rangtong naka seng VPP, naka fourth Umsning konstituensi udah Bandrikus nongsteng naka seng VPP, naka five Umroy konstituensi udah uba Isnai Hinch naka seng VPP. Naka 6 Sorengkham konstituensi udah ubah Clinton Wankar naka seng VPP. Naka 7 Maukenro konstituensi udah ubah Seiborlang Warba naka seng VPP. Naka 8 Nongkrem konstituensi udah ubah Kit Borlang Siem naka seng VPP. Naka 9 Langkerdam Light Crow udah ubah Shem Borlang Renja naka seng VPP. Naka 10 Nongsken konstituensi ketika Kongres Mary Karpuri naka seng NPP. Naka 11 Shela konstituensi udah Bari Kupar Sendram naka seng UDP. Naka 12 Mausenram konstituensi udah ubah Alvin Kriam Saukume naka seng NPP. Naka 13 Sora konstituensi udah ubah Tito Star Welkain naka seng UDP. Naka 14 Milim konstituensi ketika Kong Aiban Dablin F Lingdo naka seng VPP. Naka 15 Laban Mauprem konstituensi udah ubah Ricky Shulai Kumukertong Shimet. Naka 16 Nong Thamai konstituensi udah ubah Winston Tony Lingdo naka seng VPP. Naka 17 Light Mukra Malki konstituensi ketika Kong DTH Majau naka seng VPP. Naka 18 Maukar Pentor Umkra konstituensi udah ubah Strong Pilar Karjana naka seng VPP. Naka 19 Jayau konstituensi udah ubah Denzel R Chen naka seng VPP. Naka 20 Maulai konstituensi udah ubah Edison Karumnoy naka seng VPP. Naka 21 Mauplang Dingyai konstituensi udah ubah Langstar Marbanyang naka seng VPP. Naka 22 Nongspung Soyong konstituensi udah ubah Sensyar Kupar Lingdo naka seng UDP. Naka 23 Mairang Nongklau konstituensi udah ubah Equator Nongrang naka seng UDP. Naka 24 Paryong Mautharashan konstituensi udah ubah Powell Soklet naka seng VPP. Naka 25 Maukerwat konstituensi udah Upen Kraw Boklin Karjarin naka seng VPP. Naka 26 Langren konstituensi udah ubah Pius Marwen naka seng UDP. Naka 27 Nongstoin konstituensi udah ubah Juris Man Yap Pnyao naka seng VPP. Naka 28 Ramrai Jerngam konstituensi udah ubah Lur Shai Karbani Kumukertong Shimen. Naka 29 Maushenrut konstituensi part udah Rally Rashir naka seng HS PDP. Te parlok abangi kenlo dikini Baroh ka parti ke Bajop bondo na KHADC ketika parti VPP lah ni ka Voice of the People Party namar ka VPP kala yo hadu kan nyaw seat. Kabapoi ba arpat ketika seng UDP kata Sun Seat nangta ke balai ke NPP South Seat ke HSPDP Tangkawai bat ki kertong klem seng Arngon. Te parlok mentang ngait scam pla teblo ya Baroh ki MDC ki batmai ki jongpi na man lagi konstituensi ki bahaba po ka KHADC. Bat parlok sa komen hapo ru UA neka ke MDC ki batmai ke jongpi. Kulai shibon.